nkomeje kukwifuriza kugira weekend nziza cyane kuri Rugimbana Talk Sport. Amakuru yo ni menshi cyane. Reka duhere rero kuri ikipe y'ingabo z'u Rwanda yamaze kugura Bombardier, icyo bita Bombardier iteye ubwoba kabisa yo kurashisha hano ku mugabane wa Afurika. Iyi rero ni intwari ikomeye iteye ubwoba banyarwandakazi. Ikipe y'ingabo z'u Rwanda yitwa APR yaguze igifaru Bombardier iteye ubwoba. Jacques Tuyisenge, ku moso urakirya, ku ndyo ukarya igitego, ku mutwe ukarya igitego. Izi ngizi ni indege zimwe zimeze nk'izitagira abapilote. Bombardier yitwa GAT, Jacques Tuyisenge. Ye bwana, aya makipe yacu yirwa yigamba hano mu Rwanda murarangiye. Iyi ngiyi bundi reka twizere ko iguze kujya kurashisha mu mugabane wa Afurika gusa. Naho ubundi iki gifaru cyo ndakubwiza ukuri ni ibitego ibiki hano mu Rwanda mutarabona mu mateka. Uyazatsinda ibitego 40 muri sezo 40. Bombardier GAT bwana. Uyu nguyu ntumbaze ngo yasinye amasezerano angana iki, ntumbaze ngo agira gute. Urumva we icyo umbaze gusa ngarasate arashisha iki. Izi ngizi ni indege zidakorwaho. Nugu reba aba defenseur gusa kujisha ukareba ukabona bahwereye barangiye burundu. Baba we baba defenseur bacu badakora imyitozo, batarya neza, batihuta mu kugira IQ umupira tayari. You done. Ibikeya prediction season igiye gutangira, ibitego bike ni 40 muri iyi season. Izi nizo bita Bombardier, iyi ngiyi yitwa Bombardier GAT. Félicitations kwanza kuri Jacques Tuyisenge pe. Bwana. Ubu ngiye magambo nayabuze. Ubu bwo mundebera hanga hanabuze n'icyo ndibabwire. Reka nondoke nigire ku mugabane burayi twivugira amakuru kuko mwebwe mufite amakipe mufana hanga hambaye mbaburiye hakiri kare. Ibikeya ni 40. Ni 40. Mushaka kumva ariko ni 40. Brother, uyu nguyu abangaba ni babataka bazita avion de bombardement. Indege zo kubombarida gusa. Nta kandi kamaro. Nukurasa gusa ubutaka bwiyubika nta kindi. Aviateur chargé du lancement de bombes. Nuko bayita mu Gifaransa. Bombardier GAT. Jacques Tuyisenge. Ibitego bikiya ni 40 ndabisubiramo. Muzabimbaza jewe ni ibitego 40 muri iyi season. Ibintu mutarabona mu mateka y'u Rwanda mugiye kubibona. Aba nabataka bo kuyindi level. Aba nabataka bundi nuko bamataravukiye Burayi bakombye kuba baratinye za Real Madrid ugatwara za Champions League nk'umunani zikurikiranya. Ariko mwicare mugiye kureba umupira, njewe mumbaza ibitego 40 kuri iyi Bombardier yitwa GAT. Bombardier GAT. Jacques. Jacques. Abafana baperi bazanshaka mbigisha indirimbo kwanza. Katwigendere n'amakuru. Reka duhere mu ikipe ya Tottenham Hotspur ikamaze kuzana abakinyi babiri harimo Gareth Bale ndetse na Sergio Reguilon. Abangaba rero bakaba baje muri jet privé y'umuherwe Daniel Levy, chairman wa Tottenham Hotspur. Bayimanukamo hariya ku kibuga cya Luton bamaze kugira mu gihugu cy'Ubwongereza. Ahangaha mu kanya binjiraga i London kuri centre ya Ternoma ikipe ya Tottenham Hotspur. Urabona ko byari show cyane kabisa Gareth Bale ahagera. Andi bakuru ari mu ikipe ya Tottenham Hotspur nuko batararangiza deal, bakaba bakiri kuri deal y'undi mwataka uzo kuza gufasha Harry Kane ndetse n'umukinyi w'umutima wa defense ubundi bagahita barekera aho ngaho. Nizo deal ebyiri Tottenham Hotspur ikiriho, ntago deal irarangira nyuma yuko bazanye Sergio Reguilon ndetse na Gareth Bale. Mu ikipe ya Arsenal ho haravugwamo iki? Hakaba harimo umusore w'umunyarwanda witwa Lewis George Igaba. Mu kanya gato cyane ubwo ikipe yabo yageze nko ku minota 55 itsinze ibitego bibiri kuri kimwe. Ikipe ya Brighton Hove Albion yabatenje imyaka 23. Uyu mupeta tanze assist y'igitego cya mbere cy'ikipe ya Arsenal mu buryo buri classic kabisa ku moso ya hatari y'umusore nimero 11 wanabanje mu kibuga rero ku iyi match bari gukina n'ikipe ya Brighton Hove Albion. Diego Simeone akaba yatangiye kubaza amakuru kuri Lucas Torreira, mu byukuri akaba namusabye yuko amushaka muri projet ze mu ikipe ya Atletico Madrid. Akaba rero ikipe ya Atletico Madrid tayari yatangiye kwegera Lucas Torreira.
ikipe ya Arsenal kandi ikaba iri hafi kurangizanya na Ronald Alex Lunason. Mikel Arteta mu kiganiro nyumakuru yabimubajijeho akavuga ati ni vuba hangaha rwose, akaba rero uyu muzamu anaraye London, akaba rero yanapashije rwose ikizamini cy'ubuzima n'ibindi byose rero kuri London Corny hariya ikipe ya Arsenal ikorera. Jean-Michel Aulas, perezida w'ikipe ya Olympique Lyonnais, bakaba bamubajije nimba Houssem Aouar w'ikipe ya Lyon yajya mu ikipe ya Arsenal, akavuze ati oya ntago ariko mbitekereza, ati nta offer nimwe cyangwa se nta mafaranga n'amake Arsenal yari yamushyiraho, ati biragaragara ko ikipe ya Arsenal itamushaka kandi itanashaka no kwemvetsa ku giciro cy'uyu Houssem Aouar, ari nawe mukinnyi mwiza w'agatangaza dufite. Ubwo arashaka guhenda nyine ubwo byarangiye tayari. Liverpool ikaba iri mu bihe byiza cyane rero, ku ruhande rwayo yo ikaba yamaze gusinyisha Thiago Alcantara. Iyi ni intwaro rero bazanye hagati mu kibuga mu by'ukuri kureba ko yacanganyikisha ikipe zo mu gihugu cy'Ubwongereza hagati mu kibuga, iri kura amapasi ateye ubwoba cyane rero. Nimero 6 yamaze kwihabwa, byose byarangiye yamaze gusinya imyaka 4, urabona ko rero bamwase kumufisiyaliza mu buryo buri official. Ari nako kandi ikinyamakuru Sport cyo mu gihugu cya Espagne kiri gutangaza yuko Klopp ari kwifuza cyane kureba ko yatira Ousmane Dembele w'ikipe ya Barcelona mu buryo bw'ubutizanyo, na afere yo gukurikira cyane. Diogo Jota akaba ari umusore w'ikipe ya Wolverhampton Wanderers mu gihugu cy'Ubwongereza w'umuhanga cyane. Uyu nguyu rero ibiganiro birarimbanyije hagati ya Wolves ndetse n'ikipe ya Liverpool mo baraganira, ariko The Times nk'uko yabitakaje kuri source zabo, ikaba ikipe ya Wolves ntabwo iri bujye munsi ya 35 z'amapaundi kuzamura. Manchester United kiri kuvugwamo ni Martial Anthony, uyu musore mu France, akaba rero yamaze gutorwa nk'umukinnyi w'umwaka mu ikipe ya Manchester United. Mu by'ukuri aradeservinga iki gihembo. Uyu musore yakinye match 48, agira uruhare rw'ibitego 35, atanga assist 12, atsinda ibitego 23. Vraiment uyu musore impeccable kabisa, la season yakoze neza cyane. Yitwa James Garner, akaba yamaze kujya mu ikipe ya Watford nk'intizanyo mu buryo bwa official. Donny van de Beek w'ikipe ya Manchester United mu by'ukuri yashimishije abafana b'ikipe ya Manchester United, akaba rero yamaze kugura biyari tayari yirimo logo ya Manchester United y'umutuku. Manchester United kandi hakaba harimo inkuru nziza cyane yuko yamaze kumvikana n'ikipe ya FC Porto, ndetse yamaze kumvikana na Alex Telles, umusore ukinyuma ku ruhande rw'ibumoso, akaba rero bagiye kumusinyisha kontra y'imyaka 5. Uyu nguyu yaramaze igihe kirekire cyane yifuzwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko bikaba bishobora kuba bagiye kurangira yerekeza mu ikipe ya Manchester United. Chris Smalling, Marcos Rojo bakaba bagarutse Carrington gukora imyitozo, ariko bari gukora ku giti cyabo bonyine. Ole Gunnar Solskjaer mu kiganiro nyumakuru akaba yavuze kuri Mason Greenwood, yavuze ati Mason Greenwood ati naganiriye nawe igihe kirekire cyane, ati twavuze kuri byinshi cyane, atariko mu bindekere ni hagati yanjye nawe niho byarangiriye. Manchester City ikaba umuzamu wayo rero Zach Stephens akaba yamaze kugaruka mu ikipe ya Manchester City, ndetse icyumweru gitaha akariga azakora debut mu ikipe ya Manchester City ubwo bazaba bakina muri Carabao. Akaba rero uyu muzamu ari we uje gusimbura Claudio Bravo wamaze kugenda. Pep Guardiola bakaba baje mu kiganiro n'amakuru imbakuna bwo azagaragara kuri match ya mbere ifungura champion kwa ikipe ya Man City bakina ikipe ya Wolves ku munsi wo kuwa mbere, akavuze ko rero ataramera neza cyane ntagaraba 100%. Pep Guardiola kandi bakaba bamubajije kubijyanye na Riyad Mahrez ndetse na Aymeric Laporte bari barwaye COVID-19, akavuze ko rero Mahrez ahari kuri match yo ku munsi wo kuwa mbere, mu gihe Aymeric Laporte ataraba fit neza cyane 100%. Pep Guardiola kandi bakaba bamubajije kubijyanye na Phil Foden rero ku byo bakoreye mu ikipe y'igihugu y'Abongereza we na Mason Greenwood. Pep Guardiola yavuze ati ameze neza, barakorana n'abandi kandi azi neza anazirikana ikosa yakoze. Ahita aceceka. Abatoza bombi yaba Pep ndetse na Ole Gunnar Solskjaer ibintu banza kubyinjiramo cyane kuvuyanga squad n'ibiki byose, ariko abasore nabo kuganirizwa kandi imikosa bakoze ni ikosa ry'abajene bisanzwe. Keita Balde uyu muwinga w'umunyasenegal akaba rero amaze kujya mu ikipe ya Sampdoria. Sampdoria uzi umuntu witoza akaba yitwa Claudio Ranieri, akaba rero ikipe ya Sampdoria ibonye umuwinga mwiza cyane, ari nako bamubonye nk'umutizanyo rero, hanyuma akazagurwa muri sama itaha miliyoni 10 z'amayero. Nako kandi Gonzalo Higuain yamaze kwerekeza mu buryo official mu ikipe ya Inter Miami. Guys, akaba Premier League iraryoha mw'abantu mwe. Premier League ikaba ituzaniye muri iyi season intwaro kugeza kuri ngubu imaze gutangira, ariko baracyongeramo abandi, ariko hari intwaro hano kabisa nawe ugomba kureba nawe ukazitekerezaho ukavuga ati Premier League izagitwereka ishusho kabisa ririmo amacenga aryoshye. Ibaze James Rodriguez, ibaze Kai Havertz, ibaze Timo Werner, ibaze Hakim Ziyech, ibaze Donny van de Beek, ibaze Thiago Alcantara, Gareth Bale, Ferran Torres,
Husema wararaza vuba ngaha yo bantu banjye we ni ukwibera gusa mu mashoti y'imiriro. Les amis, weekend nziza cyane, ndabona na Bryce namwe ibintu byinshi.